Sachisin pat parlok apnya supaya pi paro ki baju page ya ki video lembaga naga channel keconga nada piso tenat nakar pada piso like share ba subscribe ru ya kanaga channel keconga kenang ba pin yo shushu ya ki kupor naga channel kari ka batlot handre gede gari ka basalak tam hagi kam thama hakaba wat utrom uhab bandam ko siu hap kiram ka Pakistan nakabanta ka jingya krenesuk jong ka US pat ka Iran kamla suban lap ya barogi bom kibalariam hatrai duryo jong ka Strait of Hormuz nadu balastang jong ka thama US pat Israel Persia ya ka Iran ka Israel bat ka US kila bom daga bateng ya ka Iran dagi misail giba klanbor pat kajing jot jong ka Iran kam deishu kabakai hakaba ka Israel kalayo ban Simpson don ya uklidu jong ka Iran klem dapan slam ka Iran kala tung bujuli haga jaka jong Ali Khamenei da umoj taba Khamenei ukun jong henrei utrom ula berngam da kabaong pakajong tung supreme leader jong ka Iran kan nomla ban urlong klem kajing mencur jong ka US hadu kata kajing kerenkop pat kajing yopo jong utrom ya ka Iran pat ka Israel pan kalaong nang ya tung lidar mapi nginang peniap mangi hadin kato kanepor ka Israel kalapan bena pakalayo pan peniap ya umoj taba Khamenei henry pause kanega long tangka kubor lamler hakaba umoj taba Khamenei hadin ulami pertei ba udang im pat kajing kerwit jong ka US pat ka Israel kam deishu kabakaya ka Iran henry ke Iran kam semla pendem wadahla ibor ibarit kapan hitriang henry jiayus ngapa ka US habaka sungtu pakamla banle ya ka Iran namar ka Iran wadla kalongkari ke batlot bor henry ka doni ki lidar kiba erang pat kiba donut kumta kala berngem pan bom sendon yaki jingtei jongki rupan ba Iran dakumne kamut ba umoj taba Khamenei bat ki wei pat ki lidar jong ka Iran kin sa pendem henrei ka jing donut jong kini ki lidar jong ka Iran hakaba kin nom salia ya kita ki jing berngem utrom ulas ngeu syam jing bat ulapan bena pa un pensange shuai katma barlada ka Iran kanom pendem pat kanom pli ka Strait of Hormuz kan sakerwet iki power plan pat iki jingking kiba rampa jong ka Iran henrei wala abdeng kan nega jing kerhu ka jong utrom henrei ka Iran kam salia kadang kopej hala ka jong ka jingla kamadin utrom ula pensange biang pat kamadin Donald Trump ula bom saya ka jingking ka B1 suspension bridge ka badon hakaraj hajan kanong ba teran hagaba sibun kirupaj ba kilayap henrei kilidar jong ka Iran kim semla patio ya kata ka jingle jong ka US kim ki hitdap henrei utrom ulasha penrem pat ulasha kedeukti kela haki wepat kiri pat kane kala penca burom ya kapor pada kanam kacong ke US haka bekut utrom usngutu ba umdon lentishu takum no banle kenang ba umoj taba Khamenei pat ki wei pat ki lidar jong ke Iran kin pendem ula pensange tma biang artayo pat berngem ba lada ke Iran kanompli ka Strait of Hormuz hapo ka saupu praganta unsa kerjau da kabateng bat ke Iran kan sakla payload kiri upaj ba jong ke Iran kila kiu tot henrei kilidar ki yang skam hitriang palada menle kumta kan mau ensapej ka kabancia hadin hamba utrom usngutu ba kaneru kaplan kan nompoi sei ula subuj hagi kar Pakistan bakin kot ya ka Iran bat ka US bakin wan sya kami jong ka jing ya keren nyesuk kane kalong kebujung Donald Trump kenang baun laj na ka jing ca burom
bau pendam hakmat jongka Iran. Henry wala kataru ka Iran daleleru kanom pendam da kacak burom. Henry ka kop balada ka jingnya keren ka bakla. Katma kan kibiang hapo kalai peu minit. Berkumjuru kawai ka telong kupor kaya tu pagi bom jongka Iran kibadon hapo duriau jongka Strait of Hormuz ka Iran kam syam lalap ksaisu ya barok kita gibom pad kala abjing mai ka Strait of Hormuz haba kumta ka Iran kala penpena bahkan nompli isu ya barok kibenta jongka Strait of Hormuz lada kanekan tei ka basisha ne ka Iran ka shu taupuj kenang baka US kan ting pan kurup lumar ya ka Strait of Hormuz. Shushu haba pai sya kinegiri kibadan hapo ka kontinen Asia baro kiri kumka India nang taga Iran nang taga China pat kiwei kilang ya ka US namar kajing sensar donbor kajing utrom pat kajing le shalak putu jong utrom Henry tangka Pakistan marwei ka badang yeng kum kapara kadu jong ka US TJAU lada kane kajing ya keren yasuk habdeng kine ki arteli ka US pat ke Iran kandang bakla nang nesadin ka Pakistan ru ka hapan bakli lane kan hapan kidram na kabanta kane kam pat palat jegi peo jarngut kisipai jongka Pakistan kiba kalapan kre na kabanta pan pahara hakane kajing ya keren jongka US pat ka Iran teka Pakistan ka hapan lut pat ka hapan baram na kabanta kane kam lada jia babakla pat katmagan ki ka China kalalong lupa ka wei kabaladon hasenda jongka Iran te parlok ka India ru ka ngap jar namar kala tip lupa ya kibut syukor kibut tu kijong Donald Trump kumbang ala keren haka wei nagi video ki bahakmat utrom ulale shalak putu haka tma jong ka Pakistan Persia ya ke India haka bagi leno jong ka Pakistan kila penyap ya kiri pajba balului jong ka India ha pahalgam te kublai sibun parlok pat ngindang ya ki kubor ki bandang wan